Urimi ni munyiginyigi wa Kenya na kuri Kenya mahibiri urimi wa mithemba itiganite ya irio. Kalukuni yata county ya Machakos. Turacemania na arimi matiganite aria mateaneirie urimi wa irio ta bebe na mboco na kuhindukira urimi wa ndania. Hii ni mkulima wa ndania. Hii ndania nimeifanya zaidi ya miaka 5 sasa. Na ukianza hautajuta. You'll be having a smile after every ill. Hii nimeanza hii kazi ya ukulima wa ndania juu niliona mwenzangu akilima, nikaona anaendelea vizuri, nikaona anauza vizuri, nikaona ni vizuri niingie kwa hii ukulima ya ndania. Hihi niki giatwaririirie aya kunyita ugeni urimi uyu? Nikaama hapo nikaenda mahindi, nikaona ina faida. Then nikahamia ndania. Kwa ndania ndio niko asitoki kama. Cost of production iko chini kulinganisha na hiyo, na vile end product ile ukianza kuuza iko juu ukilinganisha na hizo zingine. Kwa hivyo inaleta pesa. Thutha wao kwambiriria urimi uyu marauga kiremithia kinene kiari wagi wa thoko, undu uria wa matwaririirie kunyitanira na kambuni ya Njoro Canning iri kaunti-ini ya Nakuru kuria matwaraga magetha mao. Na usia Njoro Canning, alafu Njoro Canning wana process, hiyo wanaweka process, alafu wanauzia Unilever. Kuma hau tukoha thabari nginyagia kaunti-ini ya Nakuru guku nakuo turacemania na Mwangi Bisho. Uyu ni umwe wa arimi aria mararima firifiri kwa ihinda thutha wa guteaniria urimi wa bebe na mimera ingi. Na firifiri ni mite kwa kahinda ingiheana rugano rwa uria firifiri iri magore thiaga irimitwo ri kwa njia baranginyo nginya kugetha ithie makumbi na igatuika irio. Urimi uyu akigana baita iria amukirite kuma ahimbiria urimi uyu wa firifiri na kwenyitithania na kambuni ya Njoro Canning iria ikoretwo ikimugurira magetha make. Riu acio nao metagwo Njoro Canning, acio ni twendagiria. Ni wega wa Njoro na matwarira tani 5 ri tubeca tu tugoka twitwothe ngarihwo ciothe hamwe, ndatwara tani 2 ri ngurihwo ciothe. Uguo ni nguhota kuruta wira ungi na tondu cigoka cie kamumu. Nona tondu riu ta ici ri twero tutwire kilo 500 ri kilo 500 ni 35. Arimi aya kuma kaunti-ini ici cieri maragomithania magetha mao o guku kaunti-ini ya Nakuru kuria ciramukirwo ni githii kia Njoro Canning kiria githiaga ndania ici na firifiri mbere wa gucitwara kiganda-ini kia Unilever. So we basically convert fresh farm produce into a product that can be kept for a longer period to basically extend the shelf life of the product. Vipil Patel na uria ni murugamiriri munene wa kiganda giki kia Njoro Canning agitariria uria manyitanire na arimi na kumahe kandarathi ya kurehe magetha mao. We now have a lot more Kenyan farmers growing products for us which we supply to Unilever Kenya, like the entire Royco range that we produce. Ikinya gwa ikinya tugatariria mutaratara uria urumagirirwo mbere ya mutu uyu uthio utwike Royco. Royco tunaanzia hapa katika hii factory ya Njoro Canning na tuko na 9 ingredients zenye tunachanganya kwa Royco. Katika hizo 9 moja ni cinnamon, coriander ambao coriander tunapata hapa kwetu Kenya kutoka Masinga, na ikija tunasiaga. Tukisiaga hapa Njoro Canning tunaituma Unilever kama raw material na wanaenda kuitumia kwa Royco mchuzi mix. Na kuma githii giki tugacokereria imwe kwa imwe nginyagia kiganda-ini kia Unilever mucii wa Nairobi kuria thutha wa ndania, firifiri na turmeric ciarikia guthio kambuni ya Njoro Canning icitwaraga niguo kurikiriria na guthondeka Royco iria tuhuthagira kuruga niguo kwagirithia mucamo wa irio. From whether it's innovating new spice blends which we have or enhancing the nutritional value of our products, we ensure that Royco remains a staple in Kenyan homes. Murugamiriri munene wa kambuni ino Lako Chieng agitariria uria unyitaniri gatagati ka arimi na kambuni ici uteithiriirie kuguna murimi na njira nene. We are actually increasing our demand for raw materials and the produce from the farmers, and not just the quantity but also directionally and strategically we are saying even though we are increasing our business, we also are increasing the percentage
of contribution from local farmers. And we are targeting to close next year at 80% of raw materials being sourced locally. Kuma Yata kaunti-inĩ ya Machakos kũrĩa ndania cikũragio nginyagia gũkũ Njoro kaunti-inĩ ya Naikuru kũrĩa biribiri ikũragio, marigĩrĩrio nĩ kĩganda-inĩ gĩkĩ kũrĩa ciothe itukanagio na ingĩ gũtwarwo kambuni-inĩ ya Unilever nĩgetha igũkinyĩre gwaku riko gũthondeka mũcũthi. Handũ-inĩ ha Inooro TV ndĩ kaunti-inĩ ya Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Ikua wa Boshi.